ibintu 40 biba muri Dubai gusa. United Arab Emirates cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu igizwe na leta 7 zigenga harimo na Dubai. Mu birometero bikeya cyane uvuye mu majyaruguru y'umurwa mukuru Abu Dhabi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu niho wasanga umujyi utagira ukusa, umujyi rurangiranwa wa Dubai. Ubundi Dubai yubatse hejuru y'ubutayu, sinatinya guhamya ko Dubai ibera nka paradizo umuntu wari wese yigezemo bwa mbere. Kuko Dubai nicyo kirango cyambere kiranga ubuhangange bw'ikiremwa muntu mu kwiteza imbere no guhanga ibisa n'ibidashoboka. Dubai ni nawo mujyi wa mbere muri iyi si wateye imbere bidasanzwe muri iyi myaka 10 ishize. Ko uyu mujyi ugenda uhinduka byerekana neza ko nta mupaka n'umwe Dubai igira mu buvumbuzi rutangaje uraza kwibonera nurangiza iyi video yose. Niba ari ubwa mbere urebye video yacu nuzuyaze kubanza gukanda subscribe. Twatangiye. Muri Dubai niho hari inyubako ya mbere ndende ku isi yitwa Burj Khalifa ndetse ikabizwi nka Burj Dubai. Mu gihe tuzi ko siporo nk'amasiganwa ubundi bikorwa n'abantu muri Dubai bagira amasiganwa y'ingamiya zitwawe n'amarobo. Aya marobo aba yarakozwe ku buryo ategeka ko ashaka ingamiya nk'uko umuntu yabikora. Ndetse aya marobo aziha amategeko yo kwirukanka cyane cyangwa se gukatira iburyo cyangwa ibumoso. Si ibi gusa kuko muri Dubai uhasanga parikingi zigenewe ingamiya gusa. Hoteli ya mbere ihenze ku isi iri muri Dubai yitwa Burj Arab. Ijoro rimwe gusa kuraramo byagusaba amayeri 21,000. Aya ni miliyoni 22 mu manyarwanda. Muri Burj Arab usangamo ibikoresho nka laptop, iPod n'ibindi bikozwe muri zahabu. Amavuriro yo muri Dubai niyo ya mbere afite ambulance zirukanka cyane ku isi kuko bakoresha imodoka zakorewe gusiganwa nk'aho ari ambulance. Usibye ko muri Dubai hari telefoni nyinshi zihenze kurusha amazu yo kubamo, mu maduka amwe namwe birashoboka ko wagura telefoni ikozwe muri zahabu cyangwa se diamond. Hari abantu muri Dubai batunze intare, ingwe n'izindi nyamaswa nk'aho ari inyamaswa zo mu rugo. Muri Dubai bafite ibibuga by'imikino biri mu kirere hejuru y'ibiyaga, aho usanga ibibuga biteretse muri metero 200 hejuru y'ubutaka. Robertazar de Chateau Margaux, inzoga ya mbere ihenze ku isi, ikorerwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai. Dubai uhabona imodoka zisize inyuma zahabu cyangwa se diamond. Palm Jumeirah ni ikirwa bubatsi b'abahanga baremye ahantu hari ubutayu, ndetse Palm Jumeirah ikaba ifite ubushobozi bwo guturwaho n'abantu barenga 70,000. Abapolisi bamwe na bamwe muri Dubai batwara imodoka zihenze cyane nka Lamborghini ndetse na Ferrari. Muri Dubai ntibashobora kwihanganira ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose. Kugira ngo umuntu ahanywera inzoga bimusaba kujya gushaka duke mu tubari tuba twemerewe gutanga inzoga. Kirazira kikanaziririza kujya mu muhanda wasinze muri Dubai kuko bifatwa nko guhonyora amategeko ya rubanda, ndetse bikaba byanavamo n'impamvu yo gucibwa amande ahanitse. Iyo bafatanye umuntu agapfunyiko gatoya cyane k'urumogi biba byamuviramo impamvu yo kujyanwa muri gereza imyaka myinshi. Muri Dubai niho hantu usanga imodoka za taxi zigenewe gutwara abagore gusa, ndetse bihita byumvikana neza ko ziba zitwawe n'abagore. Dubai ni ahantu hari umutekano uhambaye kubera za kamera ziba zireba byose. Ushobora gutereka ikofi cyangwa se telefone yawe ahantu hose ushaka, ntiwigere ugira impungenge ko babikwiba. Igitangaje cyane, abantu bavukiye muri Dubai bari bakeya cyane muri Dubai, kuko mu bantu 100 batuye muri Dubai 17 bonyine nibo baba barahavukiye. Umusore n'umukobwa b'Abanyedubai iyo bakimara gusezerana nk'umugore n'umugabo, leta yabo ihita ibaha inzu nziza yo kubamo. Abaturage kavukire ba Dubai nibishyura amafaranga y'amashanyarazi ndetse n'amazi. Ibi bikaba biri mu bintu bihenze cyane muri Dubai. Nibishyura ndetse guhamagara kuri telefoni, imisoro myinshi baba banayisonewe. Abaturage kavukire iminsi yabo y'akazi ni ukuva ku cyumweru kugeza ku wa kane. Iyi ni nayo minsi bagira yo kujya ku ishuri ku banyeshuri biga. Muri Dubai mu maguriro amwe namwe ushobora kwishyura ikintu uguze ukoresheje zahabu bayo uyifite. Ndetse buri muntu wifuza gutangiza business ari umunyamahanga muri Dubai abategetswe kugira umwungirije w'umunyedubai. Ndetse umunyedubai uba wungirije aba afite imigabane myinshi muri iyo business, ndetse aba afite n'ubushobozi bwo guhagarikisha iyo business mu gihe cyose abishatse. Umwambaro w'umukara abagore bambara muri Dubai witwa abaya, mu gihe abagabo bambara kandura. Umugore uba wambaye uyu mwambaro w'umukara cyangwa se abaya ntago aba yemerewe kwifotoza cyangwa se kwifotora. Dubai ifatwa nk'umurwa mukuru w'ubucuruzi mu bihugu byose by'uburasirazuba bw'isi, ndetse 25% y'ibikoresho kabuhariwe mu bwubatsi bw'isi yose byibera muri Dubai. Dubai Mall niryo zingiro rya mbere rikomeye ry'ubucuruzi ku isi. Dubai Mall ifite inzu z'ubucuruzi zirenga 1,200 n'amaresitora arenga 130.
nta munyamahanga uba wemerewe gutunga ubutaka muri Dubai, ndetse kugira ngo umuntu abone ubwenegihugu bwa Dubai agomba kuba byibuze yarahabaye imyaka 30, kandi nta n'itegeko na rimwe ryaho yangije. Ariko mu by'ukuri ibi niyo waba warabyubahirije, nta munyamahanga byorohera kubona ubwenegihugu bwaho. Muri Dubai bifashisha ingamiya mu gukora ibintu byinshi cyane, kuko muri Dubai uhasanga nka bombo cyangwa se shokora zikozwe mu mata y'ingamiya. Si ibi gusa, kuko bafite icyuma cy'umuziki kimeze nka gitari cyitwa tambura, kiba gifite imirya ikozwe mu mara y'ingamiya. Biba ari ibirori ubwabyo kureba inzuzi zo muri Dubai, kureba imikino y'amazi aterwa mu birometero 150 hejuru, ajyanwa n'indirimbo ziba ziri gukinwa ku birenge by'inzu ndende ku isi ariyo Burj Khalifa. Biratangaje cyane ko mu mujyi wa Dubai ushobora gusangamo imodoka zihenze cyane zaratawe mu mihanda. Muri Dubai kimwe n'izindi leta zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, abana bakomoka ku mugabo w'umwenegihugu nibo bonyine baba bemerewe guhabwa ubwenegihugu gusa. Abagore bo muri Dubai iyo bashakanye n'umunyamahanga ntibaba bemerewe ko umwana wabo abona ubwenegihugu. Muri Dubai uhasanga utubari twubatse mu birahure gusa, ndetse hari n'amazu ateretse ku mazi aho bafite ibyumba biri mu mazi. Aho bisi zihagarara muri Dubai uhasanga byibuze wifi ndetse n'ibyuma bigabanya ubushyuhe. Dubai bafite ubusitani bwitwa Miracle Garden. Muri iyi jaride uhasanga ubwoko burenga miliyoni 109 bw'indabo buhatatse. Umusigiti witwa Yumera niwo musigiti wonyine wemewe ko abatari abayisilamu binjiramo. Umuntu uwo ari we wese muri Dubai abategetswe kubahiriza amategeko ndetse n'imyitwarire yaho. Mbere yo kwinjira mu nzu yariyo yose, buri muntu aba agomba gusiga inkweto ze hanze. Ndetse kugira ngo utange cyangwa se wakire amafaranga, ibiryo ndetse n'ibindi, uba ugomba gukoresha buri gihe ukuboko kwawe kw'iburyo. Kirazira gufotora abaturage ba Dubai utabanje kubasaba uruhushya, kuko kuri bo biba ari ikimenyetso cyo kubasuzugura. Ikindi, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kimwe no muri Dubai birabujijwe gufata ifoto uri ku kibuga cy'indege, kuri polisi n'ahandi hakorerwa mu kurinda umutekano. Muri Dubai birabujijwe gukubita umwana ku ishuri, ariko iyo ari mu rugo ababyeyi baba bashobora kumukubita bamuhana. Muri Dubai uba ugomba guhitamo imyenda yo kwambara witonze. Imyambaro migufi cyangwa se ibonerana ku bagore irabujijwe. Umugabo ugenda nko mu muhanda yambaye nk'ishati ifunguye biba ari amakosa akomeye. Ikindi, ntibyemewe gusomana no guhoberana mu ruhame, kuko byakurura ibihano bikomeye ubikoze. Icyanyuma, kirazira muri Dubai kujyana muri hoteli n'umuntu mutashakanye. Turabashimiye. Niba wakunze ino video cyangwa se ukunda Dubai, uze gukanda like.